मरुइबा पाव मरी लेनबा डिपार्टमेंट का खनदुना अकाइबा लेरोइदबो ओइरगदि इंटरनेट के अथिंबा कोमथोकनबो होतनगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे मेटा एवार्ड बुध सिंह थामु EZCC कलकत्ता मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर ओइना नॉमिनेट तौरखरे MD Sahir Hatpada Senaba Musing Akan Serak PB Yuhaina All Manipur Muslim Development Committee की Zerul Amanam Fungdorakli Kurumzari Mami TV Pau Update Meeting Tabir Singbu Taram Oksari Pau Sandung Pizari मोबाइल इंटरनेट के अथिंगबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट का खनदुना अकाइबा लेरोइदबो ओइरगदि अथिंगबा कोमथोकनबा होतनगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे वाफम अछि मेरी माटी मेरा देश के सरुक अमा ओइना न्यू दिल्ली दा चटकदबा अमृत कलश यात्रा की टीम अमा लमथाबगी पांगथोखिबा थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखिबनि इम्फाल के बबुपरादा लेबा सीएम सेक्रेटरीट ममांगदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर बसंत कुमार यास की मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन यावना तोगान तोगान लेंगा की लुचिंगबा मियोय कयाना सरुक याखी तौरम अदुदा सीएम एन बीरेन मखाताना हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग मखादा अपुनब भारत अमगी वखलोंदा असिगुम थौरम असि पांगथोकपनी लंदम सिगी तोगान तोगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लेबाक लौदुना न्यू दिल्ली दा चटकदबा खोंगचत अमनी खोंगचत असिना लंदम सिगी अपुनबगी सक्तम गाक्तुना मतिंग लेबा इंडिया अमा ओइनबगी ममल यामलबा पाउजल अमा पूरिबनी मियोय तरा मंगा टीम असी असोय अंगाम यावदना मफम अदुदा थुंगलुबा ओइरसनु हौखिबा मे तांग अहुमदगी लमदम सिदा थोकलिबा इरांगना मरम ओइरगा इंटरनेट थिंजिनखिबा असिना मियामदा खुदोंग चादबा कया थोकहले हाइबा लेंगाकसु खंगी हिरम असिगा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मियोय सिंगा पुन खनदुना थोइदोकना अकाइबा लेरोइदबा ओइरगदी अथुबदा इंटरनेट हांगदोकनबा होतनगनि हाइनसु चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखि अमित यात्रा भारत लेबाक से खतनी अमतनी पांसमदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मखादा पाइखनइबा स्टेट खुदिंगदगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदगी लेबाक माटी लौरगा अपुनबा भारत की सक्तम साकनमदमका अपुनबा मफम अमदा हमननबगी माटी मेरा देश आइगी लेबाक से आइगी इमा से आइगी लेबाक से आइगी देश अदुगी पाननंगसी अखोय मणिपुरदसु नहानदगी गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग अतै अतै मयाम थांगै कोई डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्तगी लेबाक लौरगा पुनसनबगी फंक्शन नमै कोई ममांगदा पांगथोखरे ngasisinna aduguma khomjanba loirba leibak singo ngasi aduguma भारत कैपिटल दिल्लीदा पूर्गा सत्तीगदबा आइगी मांग लेरिबा सत्रा सिंगायाबसिना तोबिगदबनि मदुगी लम खाबदि सेलिब्रेशन नि अदुना ngasi स्टेदा सत्तीगदरिबा मणिपुर की बहुत सेंटरगा सत्तीगदरिबा मरवापांग सिंग सर्विसेसना अदुगुम्बा भारत की अमतो सिस्टम वन नेशन वन इंडिया स्ट्रांग इंडिया मा सागनबगे दुमा मेसेज अदु मणिपुर की मियाम की बहुत सेलगा अदु बिरगा एबा सिन समिरन बाइसनि याको बोगे विजन ओय मयाम अनसमदनते मयाम पुनमक्से हांबिरो न लेरे अदु वाइ ngasi ओखनाय सिचुएशन दोय रिव्यू तौगिगे अदुगा याम का हेंबा वाथौ लाथौ लावइदबा खरोइदबा अदुगुमगी सिचुएशन लेरगदि ओय याम पुनफुदा हांगबा तौगे सकनाइरब थिएटर पर्सनालिटी मेटा एवार्ड बुध सिंह थामु इंडिया की कल्चर मिनिस्टर के किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर EZCC कलकत्ता मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर ओइना नॉमिनेट तौरखरे हाइरी EZCC हाइबा मिनिस्ट्री की बॉडी असिगी फंक्शन तौनबा कमिटी मरी लेबगी मनुंगदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स असिना ख्वाइदगी वांगबा कमिटी नि हाइरिबा कमिटी असिगी मेंबर ओइना लमदम सिगी इमिनेंट पर्सनालिटी सिंगदगी बोर्ड मेंबर ओइना नॉमिनेट तौरकपा हंदकी असिना अहानबनी निंगसिंगबा याई बुध सिंथाम असी हाना ममांगदसु EZCC कलकत्ता के स्टेट मेंबर अनिरक ओइखिबदा नत्तना NEZCC दिमापुर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गिसु अनिरक स्टेट मेंबर ओइख्रबा सकनारबा मियोइनी लाक्लिबा नवंबर कुंदा ओडिशा के भुवनेश्वर दा पांगथोकदबा बॉडी असिगी अहानबा मिफमदा स्टेट की मिहुत सिंदुना बुध सिंथाम मसामक्सु सरुक यागनी हाइरी
lamdamsigi saknairaba culture activist Buddha Songthambu EZCC की member oina nominate तौरपदा MAMI TV की माइकैदगी थागतप फोंदोकली महागना लमदमसिदा हानदगी हेना कल्चर ग मरी लेनबा थबक कया तौरक्तुना हिरम असिदा हेना चौखतनबा होनरकनी हाइबगी थाजबसु MAMI TV ना थमजरी MD Sahir Elai Sanabu Minungsi Leitana Longtunaraga Hatpada Zenaba Kudingmak Akanba Zerak Bibiu Haina All Manipur Muslim Development Committee AMMDC na Tadoropa Zerol Amana Fondorakli Zerola Sinahai Haukiba October Tarama Panda Infal Iski Manung Sanaleba Takel Zadong Laikai Mopam Amada Maitei Nupi Anina San Laurusi Haiduna Pangal Driver Ani MD Sahir Laifam Ketri Bengun Amadi MD Avir Laifam Sora Neklaga Pukraba Mioibagi Minungsi Amata Yaudana Maral Ama Pisalaga Tamtina Pubiki Maduda Sahir Asopana Maram Oiduna Haukiba Tang Kunda Rasmedi City the Lake Dre Aduga MD Avir Khana Hojik Hospital da Aruba Pibam the Lake Canary Tawong Alsi Akanba Kandem Tawi Loinana Misia Sigi Matanga Semkiba Sina Sangsilakpa Kongzang Committee na Justice Fangdri Fawa Sawatkani Haiba Wafamsu AMMD Sigi Zerol Asina Makatarakli Marfuga Taruk Battalion CRPF na Lampel Sana Kaitel Development Authority ga Kusam Naduna Ngasi Nomagi Oiba Free Medical Camp Ama Lampel Sana Kaitel the Pangthokre Camp asi Maru Oina Hojik Tokleba Irang Asina Maram Oiduna Lanzen Araba Miyoi Singi Yengduna Sinmani Hairi Camp Aduda Miyoi Sani Lomna Free the check up Toki Loinana Hidak Langta Kayasu Yentoki Camp asi Battalion asigi Commandant Muhammad Yusuf ki meeting makada sinbani Thoram aduda Marfu Taruk Battalion CRPF ki Dr. Singh, Nurse Singh, Official Singh amadi Club ki Miyoi Singh Saruk Yaki Thoram aduda Chief Guest oikiba Commandant Muhammad Yusuf na Fongdo kibada Hojik Tokliba Irang asina maram oiduna Mayum Maikai Leizadraba Lanjenaraba Ahal Singh amadi Hospital Chatpada Kudong Chadraba Miyoi Singhi Yenglaga Camp asi sinbani Masina Miyam Amadi Force ka Lainaba Marida Afaba Purakani Hainasu Battalion asigi Commandant Muhammad Yusuf na Fongdoke Manipur da Lairiba Mitegi Yumthong Kudinga Lakliba October Tang Kuntra Mera Thabung Thanil Numita Apokpada Luklen Katpiu Numit asi Mitegi Yamna Maru Oiba Numit Amani Haina Mitei Maru Mitei Leipak Wangkai Thambal Kongi Zerol Amana Hairi Lupasigi Secretary General Angomcha Seram Gojendro Maitaina Thadropa Zerol Asina Hai Lamdam Sida Hindu lining Namduna Chat Handringai Mamangda Lebak Ningthogi Tabakta Sahi Kudingi Apopada Luklen Katuna Thongni Jerami Adubu Hindu lining na Masi Matam Kuina Namsinduna Tamlure Mitegi lining Setpasina Nahonana Amuk Hingat Hale Maram Aduna Mitei Yumthong Kudingna Lakliba Tang Kuntra Mera Thanil Numita Apopoda Luklen Katuna Lamdam Sida Santi Hanjin Handuna Thongni Biyu Hainasu Zerol Asina Phongdorakli Sagolbal AC ki MLA RK Imona Tongan Relief Camp Anida Kambal Chani Yenthokre Haina MLA gi PRO na Thadropa Zerol Amana Phongdorakli Zerol Asina Hai Ahanba phase ki oina Imphal West ki New Kaitel Manbida Labor Wisdom Palace School Amadi Sagol Tongbada Labor Recent Higher Secondary School da Hangliba Relief Camp da Kambal Chanirom Yentoki Masida Sunatana MLA Mahaki Tha Amagi Talapsu Miyamgi Tengbang da Yentokrabani Ningtham Thagi Matam Oisilakpana Relief Camp da Tengnariba Khudong Chadaba Sing Yenglaga Angamba Mating Pangbani Tengbang asi Atopa Relief Camp Sing da su Pikigani Hainasu PRO na Thadropa Zerol Asina Makatarakli Manipur da Togliba Irang asi Porel Extremist Singi Kut Yaure Haibagi Jingnaba Leire Haina RSS ki Chief Mohan Bagatna Ngarang Maharashtra da RSS ki Foundation Day ga mari leinana pangthokiba thoram amada phongdokre hairi Mohan Bhagat na hai Manipur da me tang ahumdagi hauragliba maitai amasung kuki gi lan asida border wangmadagi foreign extremists sing yausinduna irang asi hena sauthokhanduna kanglup masel nungsinadana sinduna leire asigu mupibam asi yamna laibak thibani amadi
lai yamna laibak thibani amani haina su RSS ki chief Mohan Bhagat na phongdokki Prime Minister Narendra Modi na Mizoram da election campaign lakpada mahakapuna state amata thoram saruk yaminaroi haina state asigi chief minister Joram Thanga na phongdokre Joram Thanga na hai lakliba November 3 assembly seat nifu leba Mizoram assembly ki election pangthokadoriba asigi October 13 da Modi na state asigi Mamit town da BJP ki vote khomba lakpa yai Mizoram ki medium pumnamak Christian ni Manipur ki mitai na Manipur da church kaya mai thakiba matamda Mizoram na madugi mayokta mapung fana lepki masida BJP na minungsi poknaba tawrakpana aigi party ki achoba minus point oigani haina BBC news na unabada haiki PM Modi na state asida matumta lakpa matamda mahaksu dice da masana famjagani aduga aisu tungana isa itumta famgani Myanmar Bangladesh amasung Manipur dagi mioi lising nifu hena state asida jangjafam lawduna leiri Kanglup ki irangna sokhallaba Manipur da santi hanjin hanba haibasi center ki mathongni hainasu Mizoram ki chief minister Joram Thanga na phongdokhi hairi Numit kharanigi mamangdagi Hamas na Gaza da phajinduna thamlakliba ahal oiraba Israel ki hostage ani ningthokabagi ahingda International Red Cross ta sinakre hairi Makoi ki mayumdagi kidnap tokiba ahal oiraba mioi ani asi medical evolution sathabagi damak khudakta tol abibad da leiba Ecolab hospital da helicopter da purakhibani hairi Israel official source singi matung ina mioi adugi haksang da thoidokna akaiba leite Hamas na thadoklaba nupi ani adugi mapuroiba sing yauna mioi chani kun haujiksu Hamas na Gaza da hostage oina phajinduna thamlibani ahal oirabi Israel nupi adu mioibagi minungsi utpaga ingit amaga loinana Hamas na thadokhibani hairi aroibada maroiba paw amhuna pizai Mari lainaba department ka khanaduna akaiba leiroidaba oiragadi internet ki atingba komthoknaba hotnagani haina chief minister N Birena phongdokre Meta Award Buddha Singthamu EZCC Kolkata Ministry of Culture Government of India ki member oina nominate tokre Amadi MD Sahir Hatpada Senaba Musing Akan Batserak Pibi Haina All Manipur Muslim Development Committee ki Sirul Amana Phongdorakli Matang asida Mami TV Paw update loisinjare punamapu amukana khurumjare Isaigi surgi tanthada miyoiba aikhoigi pukning wakhalbu laina humduna puba ngamni samna haijarabada warabasu isai nungairabasu isai asumna miyoiba aikhoiga isaiga tatna thana yadraba mari amadi chauna leiribani Mami TV Choice adomgi pukning na khoidaba isai khanba khakta natana tangdu leitadraba lamdamasida pukningi apamasu phongdokpiu life oina sandoksagadoriba program asida adomsu call jawiraktuna saruk yabiyo aikhoigi contact number 9233577337 every Sunday 6 p.m. only on Mami TV Entertainment.